Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Enteng, ado ti mangmangeg ko a reklamo daken ka. Dagita bet atat tao. Taday talag reklamo ti muda. Ay na, sika nga rod ti kapitan. Iso anas ken asangwam no anya man ti reklamo daken ka. Bayam ida. Kastakit ti dagita akabaranggayan. Day talag reklamo ti muda. Ang sikamot lang ti nakababain. No di mo ilintag ti madi nga aramid mo. Adaya madi nga aramid ko. Ay no kasta nga rod, ipakitam nga awan ti madi nga aramid mo. At agrib-revolusyon ti motor na ijiruar. Kanya, bigbigat. Ay, inakman kat kitaan. Ay. Ay, kwaraw. Apay nga agrib-revolusyon ka iti motor mo dito sangwanan ti balay ma. Nagungat namin ni Uncle Kang. Doy sangwanan ti balayita. Kay, apay nga rod dito sangwanan ti balay ma iti pagrevolusyonam. Una, tasan kayo nga gungay. Ay nga katasanan, agungat kamay. Ha? Basta ka day. Wan, isardeng mo day ka. Ay, baka torturo kak maray. Unay kamatan, di mo matisahango kanyak day tapa nagsuyaab mo, amaray. Ay, baka suysuyabak nga raw. Di mo nga ron isango kanyak. Ay, nagrigat kit di nga minan ay ati mapuyat. Isango naman nun. Mala, tatumalikudak manlagan nga agsuyaab. Ay, unay kamutan maluyag. Apay nga isangom kanyak, ti pa nagsuyaab mo. Ah, ayada kamot gayam di tamaray. Ay, no adda virus mo, naakaran akon Pasensya kan maribanang. Napuyatak ngamin idirabay. Nagsapa ka nagraing. Taday takaanakan ni Kapitan ani Kwaraw. Imay nagrevolusyon iji sango ti balaymay. Ay, agungat kami ngamin kan ni Inteng, no adda natagare ije paraangan may. Kahit apay ngay ngarod ada kami kinibadong ko ti perhuisyon na. Bigbigat nga umay agrevolusyon iji sango ti balaymay. Inteng, agrekreklamo ni Marituyang. Ay, naglaing nga reklamo dagita tao. Irekreklamo da ni Kwarog. Tayjay kano ngamin sangwan ang tibalay dati pagrevolusyonan na itibigbigat. Natulnog akaanakan ano kasjay. Ah, Nga bayam nga reklamo dagita. na, apay akas ta ti reaksyon mo. Kasla kayat mo amang perwisyo ni Kwarog iti sabali at tao. Ada nga ron nagsaritaan mi kani Kwaraw. Anya nga minday ta ang nagsaritaan yaw. Secret! Ay, Pangibagak. Inteng, di mo aramatan ni Kwarog iti kalokwam. Check. Panagkunakit naskin nga ipatarimaan mong timotor mo. Tapay. Kay, nagnisit ti asok na. Gagangay Makapauyag, mate. Matayo ka namin Makaitag polusyon ti asok timotor mo, Chip. Mapanak man langan. Na. Unay mati pa nagpataray ni Kwarog iti motornan, nagpartak. Ay saus, nagpartak ngagpaysaw. Nagasukpay yung motor na. Huwag nga road. Daytan ni badong ko naggapoy yung bangkan. Nay, nakaluto kan iti kanan na maray. Ay katuan na. Iso nga ro dapat padaanak.
Naisaos, linabsan ni Kwarog ni Kabado nga magmagna kanay, pinasukan nan. Ay, una yan. Naglukon day ta akwaraw. Nay, aguyukan ni Kabadong. Ay, sige maray. Tainak man sabtal. Salbag mo na dyan ako ano kay. Pinasokan na. Kasla inranta na tinang pasukan ka. Unyarad. Mala, agawitan. Nay, isun sa mananday ta. Na, nagsubliman. Ay sus, pasukan na tamanan to yan. Natin napasama ko raw. Sinurot ko jay bilin mo angkal. Pinasukak ni Tata Badaong. Kan adapay bonus na. Na, ano day bonus na? Uray ni Nana Tuyang, pinasukak mang. Ha? Apa niya inraman mo ni Marito yan? Ha? Dakas aya? Nila ang paribadong tiko nakapaasukan. Ay, kunak no pati ni Nana Tuyang. Inramraman ko mata na pinasukan. Makaungungatak maray. Madlaw ko nga rod, maray. Tauray lagsabat na kita kiday-kiday mo. Agasam day di akwaraw. Inraman nakit din a pinasukan. Apay nga Ay, jakman amo no anya launa yung tibason mi kinibadong kaw. Awan mo ti amok, maray. Uray siya, kawan mo ti amaw. Ay, madi ati kasta nga'y naramid ni Kwarog. Isa amapan kami agreklamaw kin ni Kapitan. Sige, maray. Rumbang laan. Apa nga Chip? Pasukan na kami mo dito para daan. Ang tabasol yung kanya. Basol may? Ang gagawan nyo ti pasaheros ka. Saan mo ta? Anyasan. Amin at chicks a pasaheros. Iluglugan niyaw. Angam no to Paul, kan bunga lababakat kan lalakay, iba't bati yung apasaheros ka. Saan mo ta? No sikse, agawan nyo adagos ng ilugan. Talaga di na kaya't kaglugan iti tricycle mo, Chip. Di ka man sumanaw dita pala. Kung saan nga may nakasasok mo ti motor mo? Agsaw ka pa yung maminsan, pasukan ka man ay. Ninini kita man na itang ugalip. Kasta gaya ma. Nagnisit ka sok na. Inteng, apay adi mo anawaan ni Kwarog. Apa nga nawa? Jar aramidon na Agpaasok kan agpaandar iti motor na iti sangwanad ti tao. Awan dakas na dayjay. Na anya nga awan. Nilang mat badong ti pinaasukan na. Anya? Dayjay mat akong pare. Kontrabida manipod ini. Nangag mo na jay. Ay, sigurado ang ni Kwarog dayjay. Ay so, sagpapaandar kan agpapaasok manan iti motor na. Kasla iti mo't balay da pare pa daw. Saan? Iti sangwanan ti tersena ni Mari Kwanag. Ha? Apa nga tanga ijay? Ay, Jack amo Yay. Nene, kita amaw. Pumanawan dagiti customer ni Mari Kwanag. Oo nga anaw. Ay, saus. Nakabani kasan ni Mari Kwanag. Ay, sigurado nga ang tanan ni Kwarog. Abay, anya ti basol ko kang kakwarog. Tao may kagpapasok ka nagpapaandar iti motor mo dito isangwanan ti tersenak. Ang tabasol mo kanya. Kita man, imadayon nagiti customer kaw. Di nasayaat. Ha? Abay nga minatinaklakuan iti arak. Bawal nga rod ko na ni Kapitan. Ipilit mo katsyak ti madaksan. Kasta gayam Ay, nga! Ay, talaga makadanon dahil ka ni Kapitan. Idanon ko talaga. Sige, itanon mo lang. Ay, nagasukan. Siyak man tagreklamo, Kapitan. Nagreklamo ka? Ita lang agreklamo ak. Ewan nga rin. Kat ireklamok di ka anakam, nakalaslastog. Ni Kwarog? Wan, Kapitan. Nagpaandar iti nakapigpig sa motor. Kan nagpasok pay. Ay, ijay pa isang wanan ti tersenak. Ay, nagloko na dyan ako araw. Ay, jak mapasensyaan na ka anakam, Kapitan.
Ay, relax lang kagawad. Inabog na kitin dagiti aggatang iti tersenak. Anya nga iti paglakwa ko, nawanan. Pulos nga awan. Pulos kapitan. Diyak ka nung amin pinautangan iti arak. Ha? Kapag nga inraman na ka ngay. Apay, kapitan. Asino kumangay ti balsan na? Ni pari pa dong. Ha? Luko day jay. Iso akayat ko abalsain. Ay, sana mabalin ngay ramraman na kami ni Kuwaraw, kapitan. Ewan nga ra. Kapitan! Ne. Ah, ni Marituyang data. Na. Apay nga daday tata. Apay, Maray. Umayak mo't agreklamaw. Ha? Agreklamo ka? Way, apay day di akwarog akanakam, kapitan. Pagayat na mo't ti umay agpapaandar iti motor na iti sangot ti balay may. Ah. Agpasok pa'y ko nam, ah. Aw, nangagmaw di imbaga ni Marikwanang, kapitan. Nangag ko ah. Kasjay tar aramidan ni Kwarog. Ay agoray ka, Marikwanang. Uray sika, pinaasukan na ka ni Kwarog. Wen, iso nga'y mayak mo't nagreklamo. Aw, anya ti makunam nga ay kapitan. Kastoy nga men. Anya kastaw. Aguli magkangamin mo't Marituyang. Bayam nga agsaon ni kapitan. Ni nga men pari ba dong? Ha? Ha? Apay ni badung ka. Aguli magkakuna. Di nakimbut-butos. Di na palabas nga eleksyon. Saan aya? Di kalaban ko akalbo alakay. Di butos na. Na, naglukaw. Imbagak mo't kan asikati ibutos na. Amok dagiti nang ibutos kanya. Kahit ni pari ba daw? Di na imbutos. Na, anya na dyan. Unay ti motor. Kapay nga, dito yung asidagdig pala ipagpaandaran na itimutaw. Ni Kuwarog dayta. Ay, loko na ita. Ita, amumuntirik na ti madisturbo iti napigsa nga ungor ti motor. Ay man, nakman kita. Sige, ingkaungtan, jay ka anakam. Isardang mo man, ti panagpaungor mo iti motor, Kwaraw! Hey! Kwaraw! Saan adito'y paraangan ti balay, ti pagpaunguran iti motor mo? Sana siyak ni Kwaraw. Na Padaas ti mapaunguran iti motor. Sikat ti agpapaungor? Kut mo na. Silawang nga minday ti ropa ka paray. Tapno mamati ka. Apay, di na kon mabusisan. Apa nga inadadam nga ti agpaungor iti motor? Tapno marik na mo't paray. Di kan paturugan paray. Day takat ngamin, kapitan. Tagar aramid ka iti kalukwan. Nga midisikan tinakapasamakan na. Dita an naamiris mo. Asaan anasaya at tinaramid mo. Ala, sige. Dito ang tinagibusan ti sabali pa'y nga istorya. Ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang liabida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng istasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag.